ازيكم عاملين ايه؟ امبارح انا كنت في عزا. تمام. فالمهم ايه، انا شفت تلات مواقف في العزا ده، بامانه يعني بامانه. انتوا رايحين تحكوا قصه حياتكم، وفلانه اتطلقت وفلانه رجعت وفلانه عملت وفلانه خلت. ده في البيت عندكم. انتوا رايحين تراضوا ناس في بلوى. تمام. فاتقوا ربنا شويه. بالنسبه بقى للاخت اللي كانت لابسه بنطلون وعليه نقاب، هو ده فيلم اكشن ولا ايه؟ مش فاهمه انا يعني ايه بنطلون وعليه نقاب؟ اقسم بالله العلي العظيم انا شفت مهازل. اتقوا ربنا شويه، اتقوا ربنا. يعني واللي قاعده تضحك ومداريه وشها بطرحتها، يا جماعه في ايه؟ احنا رايحين نراضي اهل الميت، ولا رايحين نضحك ونهزر ونتكلم؟ اهو ده عيبكم. اهو ده عيبكم يا شعب مصر. شويه شويه تضحكوا، شويه شويه تهزروا.